Wewe mshini ngoto. Mongoro mara mwenye tieko godi. Ni nje kwa mataka na cha matanga, kinta kitu kwa na mangana siasa. Ni vile kusema. Moma nyite nganje no ngoto. Nkinale mwada le tenko na utera ngori nkubwa. Ikambo ntorda ba pasta baraliye. Egerenge ndengi karanze ayade muje kuyicho ndinu mweka. Aba pasta bari barandia kuna barenge batatu. Mtu pasta bari ngo ili amachi bachiko. Ngupu musebe sana kuikaranza staki mambo ya siasa. Será kuikaranza. Abana bari ba part final acha nyambane abantu bamwe arubere bwaye maze family bana kubagana irubye sere rubu bono digangwa ne musa mangana abiri nikaranze nchega iganinka kanonye diego sabu abana bana no bagosomwe batensasi muri bono yugo mujumbo na akuru kwa musi umweli na royo urega umuremu lakini uru mwoba kidogo nchende tanya upana mangana mangi nchenda getu saba isabari itwa chagite na iru kwegenda togende ngora mpaka ntokoreki ngwanja muri toiko ngwanja muri aba pastor bali mwari nda mwasaba nabalize ngo cyane kikanisa cyino bono yiga amatanga ngo genda ande buho tugacho kwegera gotura ikumucyurya njama na inu ndoto yaro gotera kwa musane manu yamo tiganya saba sini musabiro muciyo nane ko bwamano tunyure nga baada ya matanga yembera nano ngo mambo korteki tobege intekemo nande mu bemanga yani muntu taba maina pole bako bagarabya ko stule kitanye tekoli beri nene wetali kuna lele bomo nyasaye bwanje mutumye umwana gwebukunda akwanya tieko ero byazere bobe nyasaye tigaba kwambi aso wiko mwesi iwati yaka tigatoreme tumanye ngumungina narose tiubugi mabware na inurema mungina narose tie ubugi mabware asa chire na ali asinya sato lirete mwana ngana mabiko bateri abana baino bako batera balisiko yakolerago ndio ngoli ana 1000 alafu asi 1000 echo 500 chingende asa mara bale bako sinyo mbaya Alice edinda barogo golesa kuni yenya saya banaindwe twatebekero mundao kwa namati bokwana mwende muna James ya kwa na chigas na abera magadi na maite muna bantu bakuli ono aliye taona kunya kumutumanya konkole twetije tima ite ndi kulika bantu naona konkole akina kalikire pakati na maite interview chiro aiti abana baitu banywa chigas ngo James wa kutegere gasi ibona mkonye ndira mona Mheshimiwa Musimbi ya mama soko ngaliro Pastor David Saisi Pastor Nyalibali kasama sikani mama kwa sababu mbeke sama so kera balisi mu ambekire asama sabo yana bakugata sikanya waranga to nabarutira nanegi